Thukuru wa muthingi wa kirangi mbere ya muhuro tutunganite na mbica ya irathi ndiganirie no wire ni kundu gutahuthikaga indi uma ni ati nikuo arutwo mathomagira na kigiriko kinene gwata wagagu wa kugwirwo ni indo kuma iguru makiria riria kwagia na huho ndito. Tunaomba usaidizi kwa serikali kwa madarasa yetu. Wanafunzi wetu wamekuwa wakitumia madarasa ambayo ni mabovu sana. Tukiomba serikali itusaidie kwa sababu madarasa yanayotumika huko ni madarasa ya matope, na hata ukizunguka shule zingine matope ni kama yalitolewa shule yako, lakini sisi bado Kerangi tumeremain tu na madarasa ya matope ambayo si mazuri kwa wanafunzi wetu. Ona gutwika cukuru uyu uri thiini wa imwe ya icigo iria nyumu bururi-ini, aciari na arutani marauga arutwo aya mari na kihoto gia guthomera kundu kwega. Ane muciari wa cukuru no nimbitukirite mathina maingi muno gucira aciria. Cukuru yetu ndibituka wega tondu wa wakwa nai. Rira mbura ikiura ciana mabuku kamarindagwa. Marindwa macoka iracire magere ya kwandikika. Nini nguragia thirikari yetu yocerere uboro uyu. Kaingi na kaingi kumana na maruru ma ucenjia wa riera, arutwo aya maumaga na guthomera rungu rwa miti, kuona rimwe thingo ni imomokaga kana makaurirwo riria mbura ya ringa. Katika kusomea katika hayo madarasa ya matope kuna shinda mingi, kama vile vumbi inaingia katika madarasa wakati walimu wanafunza, ukapata hao watoto hawezi kuwa na wakati mzuri wa kusikiliza mwalimu. Maana wakati mwingine utapata wanakohoa ndio kufuta ile vumbi, tunajua inasareta hata magonjwa ya kupumua. Ona gutwika kuri na andu a wendi mwega ta kanitha wa ACK meyumiritie kugeria kwagirithia ikero cia irathi mwena uyu, aciari marauga ni matirikitwo na he bata atongoria mamaririkane kuona arutwo ni maragirika kunyotora nyota wao wa githomo. Ta kanitha ni turegua na thui twina ciana cietu ikithomera vandu gwatire muno, na nitukoretwe tukithie rugendo na cukuru ino. Ta kanitha nituvotete gukorwa tumite irathi permanent igiri na kimwe ni semi permanent, niketha tuone ciana cietu ni irathomera kundu kuria yani kundu kwina gitio, a dignified class. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Juliet Wadia wa Muthoni.